amata seko senkulire amata seko unata weshure mato ekubala kwa lichona senkulire irinyagambire senkulire irinyagambire Kusana mafugo, kegi mitati dayo, kusana mafugo. Kanisa Muzimbabwe. Ucho pevelele labo yako visa, ukombisu butimina senkulide. Seko marasta asperire Zakaria auya anotida apa dombosha kwa ipapo na Esther Kampanje baba na mai bonomati azitaka chibata tiriti chimuti Peter Zulu apa dombosha kwa ipapo akurisa ise andika kanaka asawira wangu ruka maurukira baba na mai maurukira achimwenanga Mr. Fiala Masira Bwanji aila kipetani padombosha wa pompo seguru piki mtukula sukenda Bwanji na nuto kwa hapa zimbiri wapo amalume semu mtukula muliko
namhlanje ngiphethe imbalika obhedaya Mathulana. Angithemba unakabi ePing Forest khona ngale siswami. Hello Maria Ncube esigodini ugogo Mkhwananzi. Ucha dogoda mimba ebele. Robot wami Dimu Dampuri wedimpari. Sekachile. Akuzalunga bhuti wami, don't worry. Andinamhlanje yenzile draw DVD draw vakomana draw madimbare draw. Right, ake singene kumbali yakhe siqale lokuzwa. Salibonani bantu maZimbabwe amahle. Mina igama lami ngobhadaya Mathulana. Ngiyathaba kuba kulolu hlelo. Ngiyakwazi ubona abantu abaningi bangazi ubona ngumuntu walapha eMathebele kodwa ukuthi ngabe kwendawo ngazi ngoba ngiyayithi nxanhlala abaningi bizwa bethi hayi sicabanga ukuthi uvele eCholotsho uvele ePlumtree Gwanda hayi iqiniso namhlanje ke ukuthi bekwazi ubona mina ngijaha elazalwa lapha eNyamendlovu. Isithupha sami lebhete yami ibhalwe eNyamendlovu. Inyamandlovu le under Mathebele ndingaphansi kwesigaba seMathebele North. Ubaba wami lo mama wami sebabhubha bonke. Ngikhaya emolini ethu sibaningi kakhulu. Right, ungakayi kashana. Wazalelwa ngapi kwangikona? Mina ngazalelwa eNyamandlovu esibhedlela ngo-1965 ngoJuly 1407. Yeah. Hayi umuntu osekhulile sibili ngoba senda abazulu. Right. Ubaba ibizo lakhe mbani? Ubaba wakuthiwa nguSamson Magapha. Then umama wakuthiwa nguElina uNadeni ukuthi ubaba yena umuntu ayelabafazi abanengi. Insho emulini yena. Thina kumama kuthi ukuthi sibe si9. So kuthi ukuthi wena ubaba ibizo lakhe uthi umbani? nguSamson. Samson bani? Binikwa. Wayevela ngapi? Angazi ukuthola bona ukudakwa ngamakhalanga badakwa khona apha esikhalanga ngenimbali yethu singamakhalanga sibi kodwa singamakhalanga angapha eCholotsho. Thina singamakhalanga angapha eCholotsho. Siyakhuluma isiNdebele, siyakhuluma isikhalanga. Kodwa mina ngwami ngikhuluma indimi eziningi. Yikho kumuli kaMasalu kamama wami. So ubaba wagcina hlala ngapi? Okay, ubaba ugcine ehlala eKosiphepha. eCholotsho ye. Umama wayedabwa ngapi? Umama wadabwa kodwa wadabwa eMandawo kodwa eMandawo kungapho khona apha endaweni zabo Solusi party kodwa bona kathesa abakibo kamama baselupane eMaphanabomvu. Abanye base endamule. Umama wakuthiwa nguElina Chuma uNadeni wayengumistress. Wayengumistress. Ubaba ke wayesenza umsebenzi wakhe? Ubaba nje hayi la wayesenza ngokukhapha emadorobheni ema-company kwaba private nje. Kodwa ngumuntu nje hayi la bonke usabazali bami sebashona bonke. So wena ibizo lokuthi Mathulana lavela ngapi? Ubaba umkhulu wami kuthiwa nguMathulana lokhu isikhalanga kwakusho iziphala angathi isiphala ngathi kuyisiphala kokuhlala amabele lokha ngokuziphala okuncane. So kusho ukuthi esithubeni sakho kubhalweni? Esithuba sami sibhalwe Ndaba Ezinhle obhadaya Mathulana. Manzwa kaphoka ari kuedzeka kutsanangura kuti aiwa ini ndakaberekerwa vazhinji vanofungidzira kuti ini ndakaberekerwa kuCholotsho aiwa kumusha kwedu kuCholotsho asi inini ndakaberekerwa kuNyamendlovu ko pachipatara ndo kwandakazvarirwa inini. Ndofunga mangozi nzvapo kuti murima wavo vakazvarwa varimo 9 aiwa vanga varipo chaizvo. Handizivi kuti namba iyoyo kuti achakwanisa kuidarikerewo pedhaya kaMathulana. Nekuti zvazvizvi baba izvi zvaidhonza ngoro kwete iwo vana Mathulana vaita vateta vadhara 9 kune mudzimai mumwe chete pavangana vakadzi 4-5. Kuratidza kuti aiwa vanga varipo. Right, akaisikomera pambiri sizwe kuti kati yena wakulela ngapi kwangikona timunzwe sisi kuti obhedaya Mathulana wakakurira kupi kwacho? Mina ngakulela
njengoba ngitshilo ngaphambili ngakhulele eLupane eNdamuleni lase kugwayi eChamathole kugwayi kuthiwa kuseCholocho. So ngafunda grade 1 eSilwane Primary School, grade 2 up to 5 ngafunda eChamathole School eLupane lasesiphongweni eCholocho. Right, ubaba wayela abafazi abangaki? Wayela abafazi abaningi wasibanenge kakhulu ngikhaya abafowethu kuthi singathi khona kuma 4-5 abafazi bangoba. So abantwana nxa wena usakhumbula lingafika abangaki? Ngathi singase simanasi kuma 27 ngoba because qala sasi 33 abaningi sebabhubha. So umama wesingaki umama? Umama uthi wayengowesithathu. Wayengowesithathu. Libangaki lina emulini yenu kumama? Umama sasi 9 so babhubha. Ngaqamba lamagama ukuthi oqala owabhubhayo hayi khuluma ukuthi oqala alright oqala wabhubha kwakuthiwa nguDeni bese kubuya mina bese kubuya omunye usisi wami oyendele eChirezi le okhuluma isichangane le uthiwa nguSiphiwe bese kubuya owabhubhayo futhi the late wakuthiwa nguChristopher bese kubuya uZP ufundisa eUniversity of South Africa ngale ko eMafikeng bese kubuya umunye uAV la ulaphela kuzena ufundisa ePlantry then bese kubuya omunye uSegoli bese kubuya uNokthula bese kubuya uBP wongani use Morris Depo BP kushona ngibungani Peter then isicino ngikwanele ubese emaswingo kodwa ade siselapha eBulawayo ngoba lale emaswingo sile sihlobo zethu kakhulu khona ngale. Congratulations Makorokota Mhlophe. Abazonda namhlanje mlomo dupu. Sebezile ukuthi sengizathatha. Bese ngingoma esindlini wesitsha lokuthi ngingumasiphekela. Ongaphele ngahlola madoda nxa ngwesilisa ilifa lapho ekuthatha. Kanti nxa ngwesintwana ilifa lapho umendo. Intshayiso lapho ezonda khona lapho enthandwa khona. Umendo usudula kangaka madoda kulezi suku. Congratulations. I'm shopping. It lasting. We'll be happy after waiting. We will be happy after waiting. Elizabeth, la vie, honnête, it is la vie. Elisa, my girlfriend, Talwan. Elisa, Tombiami, Yaktanda. Elisa, Tombiami, Isatata. Elisa, my girlfriend, Tandoaimi. Elisa, my girlfriend, Tombiami. Elisa, my girlfriend,
mnukongangela kuhle lina madoda wezingane zenu ezokuthiwa ngushort veranda basopha omunyeni zameza intombi kuyalitshela so this is my last warning guys watch me I'm dangerous ngile short temper mina hlabela ngwaquza kezani Elizabeth Lavi where's me mami udlala ngothando ayikhona uzayibona iphozi yakhona mathona udlala ngami wena ngigwadukale kwa-stop nonsense induna yami big power Tshisa njengomduli sibona ubethiwe Tshisa badakela boss Sazi mnandi lezo suku madoda Tshisa badakela boss Yazi mnandi ngoma madoda How? Eliza Ntomba, Eliza Zakuthatha, Eliza Nyakuthanda, Eliza Sweetwana, Eliza Ntomba. Ngithina madoda uthi ngigwadukale kwa-stop nonsense induna yami big power umlisane ungikhip jabbling stays up manager of teenagers awuma wena give way kanti wedlula wathi ngamalobani hambela ngapha Eliza my girlfriend Tandwa hii Eliza Ntombyani Umowami Iyo ngoma ita na 7+1 Elizabeth Opetaye Mathulana Ekhambele the Jet Sounds Zainikeza inombolo zake Mise kuqala esibili Alright Ari kurumbidza kamsikana wake girlfriend yake Azi ndichakutora chete wewe Tadana na kwengu yakareba Nokuda yo uri chimwe changu Opetaye Mathulana Ndichakupa namba zake Garaima kati papa kama Ndichakupa namba zake mpote mchora naye Mpenyuka Igamba benyu saka tukupa namba zaro Agesi kuti na uyu isikolo sake wasifunda ngapi grade 1 ngithe ngaqase esilwane primary school endamuleni ingaphi kuselupane ngoba thina sehloswa ngugwayi vele umfula ugwayi uyakhona ukuyela upane ngenyawo nxa usuka kithi uyakhona ukuya kusiphepha ngenyawo nxa usuka kithi sehloswa umfula nje kuphela so i-primary yakho yonke wayenzela khona ngale kade ngithi i-primary wayenzela esilwane lesiphongweni leChamathole izikole ezintathu then up to grade 5 then wathi ngo-1977 ngesikhathi sempi laphana izikole zasezivalwa ngelami ngomunye umuntu osuka wasesiyempini lami kodwa ngenxa yobuncane asakwanisanga ukubuya ngapha eFront so ngahlala nili kuthi phose iminyaka emibili elehalf ngisempini Opetaye Mathulana mukukura kwake koko kama makurache ayo kuma late 70s ikoko akawana omukana zvakare sechikomana chakangobatanawo nevamwe vakomana
vainzwa kashungu dzekuda kurwira ka nyika yavo akatombobatana ka nevamwe kuenda kunze kuburikidza kakubuda ka nekubotswana ikoko ka vachida kunorwirawo ka vachida kunodzidzira kazvidzidzo zvehondo kuti vadzoke vachirwisa ka vapambepfuma asi nekuda kwekuti anga ari mwana mudiki Stereki havana kuzokwanisa kuzodzoka kuti vange vachizosangana muno vachizonobata pahasha pacho ipapo nekuda kwekuti vanga vari vana vadiki asi nekuda kuti vanga vane shungu vavangosiyiwa kunzi aiwa vasiyei vagare ikoko vanenge vagara ka makore anitori maviri vari ikoko saka iwo vheti futi Obhedhaya Matulana ndofunga ari kuwanawo ka benefits ari kuwanawo ka right rekaiti muzofana vachitaura zvokuenda kwake kuhondo into ezala ukuthi izikole zavala zithe zivaliwe ngamagorilla kodwa wavele sokumomethe kuthiwa abantu kuthiwa kuya eGeneva abantu kuthiwa kuya eGeneva kulandela ukuba uJoshua Mkabu Nkomo angisho so mina woqhathi ngibona ama-comrade lawo ngazama ukuthi ngibalandele ngachiya inkomo egangeni ngazama ukuthi balandele ngahamba almost ngazafika kuyindawo kuthiwa kusengamu so engamu laphana bona ama-comrade bacala besiqotha abafana bathi sibancane siphenduke nasathi okay base sesizwa iruma ukuthi usisi wami omunye ukuthi uyendele enkaya emakhwatheni ngale waye sesizwe iruma ukuthi bahamba nama-comrade so abantu abana basuke usuku ngo-4 bahamba so thina la sasivele sibathile hayi lapho sisetsholosho kibo kababa ngapha sithe sivele abantu la sibathayimelo sabona vele sebehambile sabe sihamba sibalandela athi ebusuku khonapho silokho sibalandela sikhamba sibalandela kwazi kwathi singaso kukhanya kwezinye izindawo phasi lekuthiwa bubumtshwayeli khona letsholotsho kwezindawo etsholotsho ngaso kukhanya lawo babona laba sokunzima ukuthi besixotshe bacela sibajoyina ngoba plus lamagorilla la ahlaba ukuthi lapha afana baphenduka ngoba la ngale kwauthi ungafeli catshe ziyasala sezihlupha ngale so bathi babota kusayensi yikucela abantu labana sebesithatha sesihamba labo but sahamba kabuhlungu because indlela ezinesasihamba nje hamba sihlala ukuthi kuzindaba bese qonda ukula lamabhoni sebazi salahlekelwa ngabanye sasisuke labo but the last days bengicabangayo saqeda almost about 7 to 8 days uze sechapha sibele bhoda lisiya ngapi sibutswana ngoba wakwanje kubuzwa plus ngaleso sikhathi kwayisikhathi sehlobo asasihamba sitshontsha sile masibe ngathi survival ukuze sihambe sisidla sisutha njalo kodwa I still remember sifike eBhambasi ngelinye ilanga ilanga selitshona ngalelo lasatshona singadlanga ngoba kwangani umuntu wakhona uma kuhle sithe sifike omunye umuzi khonapho sicela ukudla ukuba abantu abamandilukhuze yalicela lapha lihleli baleke kathesi ngoba kathesi ngikhuma amakhiwa ngafika kathesi vele bahlabe bulentamba bezokhangela sithe sisuka nje kwangabi le hour imoto zamasotsha zabe zingena kati amasotsha la vele basibonile lamagorilla lababonile sala lebhoda khona bobusuku bonke kuthe busuku ngama 1-2 sachapha but umfula lo kuthiwa mayitengwa ugcwele hayi ngakubona lapho hayi yililanga lapho ngabona khona wesi ukuthi akathi vele ububa khona ubunje la mazafiswa ukuthi ngiphenduke sekhaya anyway angeke ngulandisa kakhulu ngoba ngathi nje i-picture yiyo leyo kusina maya kuyento emfana Obhedhaya aya 60 years goreno Obhedhaya Matulana kwanzizwa hayi waka isisu patai panguwa cheyo tainzi vadiki musaende nzi tichidzingwa tikada kuenza kuye kumabhesi kune makomrades kweke tichidzingwa inza amuriwana vadiki dzokerai kumboko asi anzi pandakazonzonza nzvadzi yangu yaenda ndo patakabva ndabatwawo ninika nechidokwa kuti aiwaka kana sisi vaenda ndotodza nekuenda regai nditeerei ikoko anzi takaputa tichiita tichihwanda tichiteera anzi usiku tichiteera tichiteera usiku uyewe kusvikira nakwanzi kwaedza makomrades wakazotoona wakati hapana zvamuchavaita vana kwatava kuno kwakure mukavasiya kuti vadzokereko futi ko rinenge atove dambudziko vana ava vanourayiwa saka ngavachingouya zvavo takutingofamba navo asi hanzi nekuda kweuduku hwedu ikoko hanzi takachiona nekuti zvataisangana nazvo zvanga zvakasingaite kufamba rwendo nzara chii hanzi taitofamba tichitoba minda yevanhu kuti tikwanise kurarama tichitoba tichienda zvakadaro hanzi pamwe pacho vakazomboita dambudziko rekusangana zvakareka nemabhunu vachiva
varonda anza zvasina umira zvakanaka zoti ninika ndakakungura kuti veduweka ida zvanga zviita ka ndisva hangu ndadzokera kumusha nekuti mamiriro akaita zvinhu apakaiwa hazvina kumira mushe regai tinzwa pakuti kambo kanonzeko senkumbulo ekaya ndafunga kumusha makumbulo ekaya usizi lodwa nemakai studi kwa masuku DJ Matata napana za wakati nansi inombolo kawo Opeta Matulana ngalifuna ucoca layo 07771329994 kana mjida utala na Opeta Matulana 07771329994 motala na iba pa WhatsApp 07771329994 Iskati bila mañana iskati bila agogo Serina apa jongwe hapo akumtora shanga buli bwaji maswera bwino wose kwara ntoka agogo Nyambo akumtora shanga komweko ku Vanat Mine agogo Nyambo amaiwa Elliot Nyambo amakara pa Vanat Mine akumtora shanga ambu ya Aida Weruzani amwene wa Aida Weruzani gogo Banda apatafara 3 bwanji nanuntoka wose kwara ntoka Robson Marimo mfumu yanga Marimo bottle story kumtora shanga komweko kwa zikuenda bwanji achikwenanga William Mabla adwe pakachikwara hapo zikuenda bwanji Rashid Piri pa wine ufamu mpaka ndege
Esenkhumbule ekhaya right impisi siphelile kwahlo kwahamba njani bhuti wami Obedaka Mathulana lekathi zoba ukuthi hondo yapera zvakazoitika. So ngithe suka ngale ke sasesifika ngale kuthi sasesifika sifunda. So ngafunda mina ngale ngithe nxa lapha ilizwe selithethwe abadala bathi khona no basinika ithuba bathi fundani kakhulu. So ngiyacabanga ngolomnyaka kwabuya the late the first president of Zimbabwe uReverend Kellen Banana yimi engapresenta ipoem okuthiwa khona ilifa labo baba, the heritage of our fathers. Yawe sitsho nxa usayikhumbula Ilifa labo baba asakwazi but engikwazi ukuthi topic ukuthi nje lapho yanda dare yami ngaphi kwankona ukwayipresenta ngaphi kwankona esebuyile ngaphi singathi lapho kwase nguform 2 uze neGeorge Silindi High School eNyamendlovu. So wena wathi usuphenduka khona ngale usivela empini ilizwe selithethwe wahlo waphenduka esikolo. Ya thina wahlo kwathiwa khona vele sathi sisuka ngale kwathiwa khona abafuna ukuya esikolo abahambe esikolo, abafuna ukuya esocheni abenjani abahambe esocheni. So mina vele nje ngezwe nje vele ngikhanuka nje ukuthi ngiyefunde ngoba ungathi nxa uphiwe ithuba nje uhulumende mahara into engibonga kakhulu empilweni ngasoze ngikhohle leyo. Ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqhubekele phambili ngokufunda. Yikho ke ngafunda wafika isikolo sipsankona eGeorge Silindi. George Silindi ngesingapi iseNyamendlovu which is under Matabeleland North. So ngafunda lapha nga-10 ngiqedile lapha ke ngoba ngivele ukuhlakanipha kwami azange ngibe lohlupho. Then ngiqeda isikolo wafika stage ngafika form 4. Ngithe ngiqeda lapha isikolo ngase ngifuna ukuba nguteacher. Manje uteacher lapha uba temporary teacher. So base indawo bengikhethele yona phansi le kubane sibetsho ukuthi ngabona ukuthi hayi ukuthi mbe ngiqala ukuhlala futhi egangeni kade vele segangeni hayi azakumphathe kuhle. Ngase ngibuya lapha eBulawayo ngase siya eRose Camp umnyaka sawucabanga kodwa ngithe fika lapha eRose Camp hayi incwadi zami baziphula zawa right. Kathi vele ukuthi kube kungakapheli ngoba ngithe sokapha sebengihambisa ngami sesiyamezwa manje kathesi ngoba la police elifitshane kudala amapholisa ayemada amasotsha befuna abantu abade kuphela. So wasala 7 centimeters ukuthi ngabe kathesi ngabe lipolice lakho ngaba lo mnyama zange ngiqualify lapho. Anzi honda perazi tadzoka kumusha kunoko anzi nini zvemimanzi zichezvo zvakanyatso kuzobudira papa asi ndichiri kurangarira nini ndichiri chikomana tadzoka honda yapera yanzi to the first president Mushakabvu Kennedy Sodindo Banana kwanzi ndakakwanisa nini kupresenta epoem yairumbidzaka nyika yeZimbabwe. Saka ndazovati chimbotiti yakapoemu yacho zvikanzi ndatozvikangana nokuti kakaresa Obedaka Mathulana ingwani unokuri ungakundwe namudhara Mushakabvu vice president Simon Wengai Muzenda vaipresenta poemu yavakarisaita kare asi vaingonanhasi vanga vachirungoitondera badzi mudhara vakashaya vachingoti itira poemu iyoyo vatimi ana Obedaka Mathulana vana vadikidiki mukoma wanguyo. Sakanzi yakazouya nguva yekuti takapuwa mukana wekuti vese vanga vari kuhondo endai kuchikoro chiendai kuchikoro. Kwanzi ini ndakaenda kuchikoro ndakasazodzokera kuchikoro ndikanodzidza kusvika paform 4. Hanzi vazhinji vamwe vapedza maform 4 vakavanzi sarudzai mabasa vamuda kuenda, vamwe vakaenda kumasoja, vamwe vakaenda kumaticha. Hanzi ini ndaida kuita mupurisa but kuchipurisa hanzi kwaidiwa mireza, kwaidiwa madhara mireza varefu vakaita sana Edimochi naGhana vai ndo vanga vachidiwa ikoko na Meja murefu Ruben Kamanga kwete ana Takawira kwausingambodiwa vanhu vakaita sana Takawira manyanya kupfupika na Takawira kuenza nedrum vamusingadiwa ana ire kuti nyambo haiwa hakusi kwenyu ikoko mamusingatombokwani ana naMasiriri Muteswa amaiwe pedo nevhu mamusingakwani ikoko mnokuti manya ana mai bhuru fadziso gwatidzo ende mapurisa
Ya meguru wangu nekupfupika kwawo ikoko mama singawini mama singabudirire kwakusingadiye vanhu akaita kunge imimi ana mainosta maingoperera kumasecurity guard ikoko nekuti ukoko kwakusingatomboiti kwaitodiwa vakareba panguva yacho kumajoni hanzi ndakapotsa ne7 centimeters kuti ndiqualify panga pakaoma kumboedza kupfekawo bhutsi yakareba zvakashaya basa. Ndo zvavaita kudhara vaipima nehaiti mai mazuva ano aiwa kupolisi hanzi nini ndanotoproviwa kunzi aiwa mapako echikoro bho zvekuti unokwanisa kunoita hanzi ndakamboda kuti ndinoita ticha ndikaona kunoita temporary ticha aiwa zvakadhakwa izvo ndoda kuenda kuchipurisa. Zvino mazuva ano hazvina basa nehaiti chavanongoda chete ndechekuti chikoro chako plus iwewe wakarongeka here ndo zvavanongoda chikoro chako nekuti vachingokutaisawo pachimiro chako so wakarongeka here zvese bho here vanobva vakuti aiwa iwewe kauya nekumhanya ndosaka ipapo pakurongeka pacho ndo pamunonzi mimi imbotangai mamhanya ukamhanya iwewe ukakwanisa kusvika kukembi pamune manzi apa ndopanofanira kusvika apa ndokuratidza kuti ayo uri mutano unokwanisa kuita mupurisa iwe uya ndo stage number 1 iyoyo handitika right karekai tinzwa kuti akapinda seko mune zvemimhanzi emuculeni wangena njani uchiona njani wena Lawrence Munkombwe Muntloko kuna ngale kontinuzi ziyatunla ziyakupa ini ratidzai mamukwena Thulani Modani Munyandi, how are you Budwami? Ngase ngisiya sebenza e-cotton printers lapho ke ngisebenza e-tennis lapho engathi ngisebenza ke lapho ngazo sensiba lo mdlozela wani omculo ngoba vele esikolo ngavele mina labafana beGwanda Khezi Plum ngabathi sasivele sithanda ukuhlabela ngezindlela yikho lapho ngasazi khona abahlabelela abaningi laba nje abo Solomon Skhuza abaningi abahlabelela ngangikwazi uBingo Thembo lalo wahlabele ngokuthi sikhomandele Joshua inkokeli yesizwe isikhomandele for Kabuko sikhomandele semlibele ibizo yakhe okwakuthiwa nguThemba so ngithe se-cotton printers aphana ngithe ngisebenza lapho kobulawa kwenye company le sengiqambile ngebizo lanqathi uhambela ngiqambe ngase ngizwa sesiba lo mdlozi lokufuna ukuhlabela kwathi ke legendary yakithi eZimbabwe lapho Oliver Mtukisi wayele shoko Bulawayo kwenye hotel lapha e-town la ngase ngisithi mana mfowethu yebonke abantu laba vele bahlabela njani ngakhipha sibabhadala imali ngabukela ishow kaMtukisi ayibukela ngaqeda yonke ngase mfefeka ngizama ukuthi ngizwe ukuthi kahle vele ngamthi ufuna ukuhlabela ngayenza njani ayikho ukuthola kumzila wami kubo Solomon Skhuza labo Ndukisi Malax hayi sazana lama sematshethi badala mina ngisebenza endaweni engaka ngubani hayi khanya labo ngabantu abangaziyo ngasanga kube lohlupho kangaka so banika indlela lami zokuthi ngeza njani ukuhlabela kodwa leso sikhathi into okuthiwa instrument yayihlupha ayingabona njalo umuntu ohlabela ayingabona kwakuzima sibi ngokusela amabhendi anje abo New Dawn Groovers o Stone Sounds oNcichi oEbony Shake amabhendi amaningi sibila amabizo akudala la ngabe ngisengaqambanga manje So right ukuthiwa ngatolithiwe lokuhlangana lo Solomon Skhuza umuntu aqala sibili ukukhuluma la into zokuhlabela ngoSolomon Skhuza njani lahlangana njani uSkhuza vele njengomuntu angivele ngimazi vele ngamtshela wasesithi no wena into engakwenzela yona ngaphi konkona wambona ngaphi eMagwegwe wasethele into engakwenzela yona kanjani lo mfana wayebuye kuzochaya yini kumbe lapho uhlangana nje wayechaya kwenye indawo kuthiwa kuseMagwegwe lapha kwiLoze Night Club kuthiwa kuseMarisha ibe lo musisi wami uJoyce Nkomo labhekho uJubambole kamaphiko lereke sika Solomon Skhuza ngusisi wami uJoyce Nkomo la so uJoyce Nkomo lami irege yami lebuyayo sihlabele sonke abantu abane bangikhuthaza ukuthi ngifaka abantu abomama behlabela so Solomon Skhuza sithi no into engangenzela na ukuthi njani ambambanise lo mfana ukhumbulani moyo isiqino sangibole siya so mina manje ngavele senengoma zami
ukhumbula live lo Solomon senjani esemlungise semele uthi njani la ayo umuntu oza record so Solomon Skhuza ke sabe sajayelana khonapho lo Ndusi labo babe buye emsebenzini wami laphana sahle saba ngabangana obukhulu njalo ngaba le la ngoba ngazwana nabantu abadala so kuthe kunjalo ngasembona amajaha la ufana inkomo the late engiyahlabela la ku J Sounds lo zenza uMr Brisbane impilo sisiba usegoli kathe sokhona le ngoma kentsha nje uthiwa dola so amajaha la ngasemba yibo bebekhokhela J Sounds lo mnye othiwa the late John Chingono yibo bebekhokhela iqembu lelo kuthiwa J Sounds J Sounds lana ufana ukuthi yayisiba isikhulu so umnikazi wakho nokuthiwa Mr AX Mpofu uyaphila kathesa so amajaha la bangamukela uhlala ngapi lo Bhengula kobulawa la amajaha bangemukele bathe bengemukele Mr Breeze labo ufana inkomo asasebenza ngasensiyatshela uNdusi Malax lo Solomon Skhuza utano sengile njani sengicela le J Sounds bathi ayibambelela khona apho so ngabambelela amadodeni hayi ngoba mase yavuthwa kwanzi ndakambo ndaita shungu zekunopinda mumanziwo ndakati aiwa Oliver Mtukudzanga achiya kuzoridza kubulawayo saka ndabva bhadhara mari yangu ndikanopinda kakushow kuyeka ndichida kunyatsokuona kuti anombozviita sei pakuimba ikoko hanzi umwe ndikazoitawo chidoko zvakare chekusangana na Solomon Skhuza ndakasangana naye ikoko ndikamutaurira nekuti aiwa ndida kupindawo mune zvemimhanzi hanzi anga achitidzawo achiti aine show yake pane imwe nzvimbo ndikati aiwa akandiudza kuti aiwa iwewe kana uchida kuimba ita so ndo ndakawanawo mukana zvakare wokusangana nemunina wake muchakabvu Khumbulani Moyo ndio paakazobatana kane vamwe ana Bingo Tembo achionana na Bingo Tembo ana Zenzo Bheki Mpilo Siziva vesa zvakasangana ipapo zvikatanga kushandidzana kuti zvinge zvichibatsirana kuti musambo ungeka uchihumbika nokudaro nziyo apinda manje mune zvemimhanzi akuenda kuma auditions rekati nzoti zvakafamba sei kutekeso mina ngoba umuntu wayevele jahile ngifuna ukuthi ngiye recorder iline sengila kutekeso ufisa ukuthomela kwencindezelo asesiba lenhlanhla icompany lese Harare lokho ncindezela kiyo base bethumela otherwise ngathi nguye the best ever eZimbabwe nxa sikhuluma producer engineer Botel Nyamondera mina nto African lo Chris Marakhura ngoba umuntu umela anconywe ngemsebenzi yakhe basebesi auditor ke lapha kobulawa eQuest so amagroup la icona wonke ngathatha unumber 1 ngengoma la uDivorce akula amagroup amangaki amagroup ayifika almost 20 umba esedlula nxa ngaphambanisa manje ngithe lapha nasengwinile ingoma la abayibatano so iJet Sounds ngaleso sikhathi liyenze ama audition yayimi njani umbani wayo bambi ibass lead guitar okay abonke ngathi sebachona uBernard Mkhona wakithe cholocho layo wendawo zabo umthanelwana ngale ngiyachaya mfethu babechaya konke kuzobuya umzaca ngiyachaya ibass ku Divorce la wachona futhi amadrums achaya uBernard Simkhuni wachona umzaca wayenga elupane ngapha kubobhubhu ngapha la wachona bese kusithi Austin Dlala waceze Charo Matabire nguyowachaya rhythm ku Divorce kuzothi uIsaac umnaki kaJohn uJohn Sibanda wayechaya ibass kubayisana number 4 kuSolomon Skhuza lekwetshane band wachaya uChristopher Shoko uJohn Sibanda umnaki uIsaac Sibanda nguyachaya lead kaDivorce so wachona la futhi kuzothi uHoward Nyoni uyaphila khona besizinda ngiwachaya ilide wenye ingoma mothiwa nguSathane ngani nje ngesilungu like so amadoda abanjayela singoma lana kodwa ngithe mina senginqobile amagroupini onke lana kwasongani nje kungani kulokuzungazwanani kwabantu ukuthi awuyine njani umuntu lo uyasebenza yikho lawana begrama basebatshe ukuthi hayi no asidingi ukuthi umuntu uyasebenza ngombulani mbekakhala instrument mbe lapha sikhonsitani siqathekisa uhlonzi bengoma yikho ngoma lana yilo hlonzi kakhulu uDivorce ngoba namhlanje vele okinjalo senze ngayenza le DVD ingoma lana kwasokukhethwana wasothiwa ke somele nje zvanzizo takazotoitawo ma-auditions kudhara vaimbi wangoma musingangopuwira kupinda mustudio aiwa maitanga maita ma-auditions zvaitika ndezvekuti vekumastudios airekodha panguva dzacho idzodzo maombe akaiti anga ariko panguva acho akaita sana grama nana ZMC vanga vasingangokurekodhei chete ngokuti uyai tikurekodhei vaitanga vambonzwa zvamunoita vaiuya kunzvimbo kamune muri taisai muno kuti vaibva kuno kuHarare kuenda kuBulawayo ikoko
kuratidza kuti zvinhu zvacho zvava zvakarongeka. Vaibva kuno kuHarare kuenda kuBulawayo ikoko kuti right sikuya musi wakati itaitoni zvamuri kuita apa tinzwe vombotanga voteerera vozokuudzai kuti mimi chiuyai kustudio muchitsikisa manje munenge mati ibvei maibva imimi. Hanzi naObadiah Matulana ndakarowa kasinguru kangu kanonziko divorce. Hanzi kwakune vaimbi vaidarika kana kuma 20 chaiko hanzi ndobva ndaita number 1 ndobva ndapuwa mukana kuti ndiye kuzorekodha. Asi vazhinji hanzi vakanyunyuta vakachema vakati haiwa nekuda kwokuti uyu ari kuenda kubasa that's why mamuwinisa kuti pamwe akupaiwo kati tikanzi ana bhutho wenyamondera aiwa isisi atitarise izvozvo isi tinotasaka kugona kwemunhu wakomana imi so ndo mapindiro akazoita kaObadiah Matulana nenziyo yake yekutanga inonziyo ka divorce number 1. Nziyo iyoyi yakanetsa neso takatanga kutoenzwa ka makore acho tichiri kuchikoro asi aiwa ka papa kabatwa basa zvechokwadi akaimbotadza kana kuwinaka. Village courts matod lezi mthuna labo mlisa kanye labo sobhuku matod basebedina ukuhlala bethonisa ama divorce cases matod kumese lifuna yona le maintenance matod uya eLupane eHurungwe eCholocho Kosphepha ePlumtree eBedbridge eMutare eGweru labo bhutu matod kulabo mazakhele eSumbelume indaba kanti yakani matod asizoyivalisa le maintenance matod.
vakabata mainstruments ipapa hanzi vese vakashaya vese kusara kwaiyo Obedaya Matulana akomana nzee mabati vaita magitara apa tinta matintita idivorce madoda leti ilizwi ukuthi lichithakale madoda lezinto zonke zonakale madoda elizweni lakithi madoda kanti kwakha into ehle madoda abejesu basethi ano umuntu lo siyamncedisa kuphela vela somuntu weqembu lethu kungaba njani ukuthi sibuze sisebenze sindaweni lathi lisinikele ukuthi lathi sifake enye side ingoma lami ithole ibhalwe ngemva kwakubhalwe amayisibongile yabhalwa nguJohn Chingo unfortunately la isiwachona futhi ingoma lana sarekhoda kungoJune khonapho izazophuma ingoma lezi zaphuma unyaka ophankhona zatwazi zaphuma mhla ka udivorce yaphuma mhla ka 25 August 1988 ngo3 o'clock lokuvela ngikhohlwa kwakubhala phansi so ingoma lethi yayiphumile kwazothi uSolomon Sikhuza wakhipha ibatch basa number 1 uChristopher Shoko wakhipha ubupenyo ithusana ngakhipha uzwisa uMadumane ukhumbulana mna kaSolomon Sikhuza wakhipha imenya zami kwazothi uMalindela Ngwenya wakhipha uJeqa so ingoma lezi zonke zaba umlando uNdux Mara sosekhipha umzila olithanga lo kuthiwa ipavement nziyo dzese dzakabudirana na divorce dzese dzodzo moto magetsi dzaipisa nziyo dzodzo asi papa kaipa so ngoma zonke lezi kwaba i-challenge kuSolomon Sikhuza abantu babesazi umuntu wayehlaba isindebele lapha ngoSolomon Sikhuza so abantu basebuzisa kathi uSikhuza lapha abaningi sibaqonda ukumbuza kathi napha lapha ingoma zakho eziningi lapha kukhanya abanye kodwa abanye kayisuka abanye sesiSolomon secela sithi hayi so ingoma zonke lezi kwaba i-challenge kuSolomon Sikhuza abantu babesazi umuntu wayehlaba isindebele lapha ngoSolomon Sikhuza so abantu basebuzisa kathi uSikhuza lapha abaningi sibaqonda ukumbuza kathi napha lapha ingoma zakho eziningi lapha kukhanya abanye kodwa abanye kayisuka abanye sesiSolomon secela sithi hayi abafantu labo bonke abaqala laba bahlabela umculo wami kule ngoma yakhe nxa ungayilaleli ngakuyitshanje uzayizwa ukuthi napho sebengilungisela ngizobathi tasha ngibathi tasha ngoba wasongani sesinjani sibe ngolaka sesizomthathelile kuzweni isikhundla sakhe so Sikhuza ukuthi ngizabathi tasha ngibathi tasha ngoba abantu khaya basijabulela sibili kodwa la wathi hayi bafana libuye kubi sibili into yangijabulisa kakhulu omnyaka soze ngikhohlwa ngo1988 anzizo pakakutsira ino ipapa Obedaya Matulana anga zina group the Jet Sounds ranga ri group revaridziroro asi ivo vakabva varidzi vegroup iro vakabva taiva mufana kuregai timubatsire sisu asi ido group redu asi regai timubatsire asi ndiye akazogumisira atora chimuti ipapo saka dzakabuda nziyo kwakabuda nziyo dzana Obedaya dzaieka Christopher Shoka na upenyu kwabuda na Malindela Ngwenya yanzi ujeqe kwabuda imenya zamya mushakabvu kumbulani moyo kozo yekuti vafundiseni ya Ndux Malaxi nziyo dzandataura dzese dzi magets nziyo dzakanetsa idzodzi naiyo divorce yachebva yabuda ipapo asi anzi Solomon Sikhuza chaitoganza chiti vafana vese vavachero vakaita sechero vakaita sei vafana ivava havazombofi vakandibata because inini ndiri chibaba chavo hapana zvavanombondiita vafana ivava kuita kundikutsira kuda izvi asi hanzi Solomon Sikhuza akatenda ega kuti vafana ka mawira amaita haana kumira zvakanaka vafana imimi mauya hoti ndadzvabhata Solomon Sikhuza kwanzaka munhu akupawo kutenda kuti aiwa pakaipa Mfanisi Shoko uyangazi impela yimini uMathwalizi ngibuya le kwasalukazi oyinyanga uyothi kimi ngiphenduke ngoba abafana ababili ebhashi lami bangibulele
madoda ungashayishoka awungeke kwenze lokho madoda indoda ngizothinta indawo engikhombisa kizo ngizoaplayela uthando olusha endaweni ezinje ayiye ndoli kakuntoni ndozama kamadlabu ndozama sendijose ndozama kamalaba ndozama kurunape ayiye ebhathi lami linjani malinje madoda kuyathengisa ukuthi amaphoyisa bazakuyela emsebenzini madoda okubadinga laba bantu hawu madoda ngithathela abangani bami abakhulu madoda ungwisani nobunguse ungwisani kusho umcabanisi madoda kanti ubunguse nje kusho into ehamba namazi nomoya nayo yonke into engaka madoda wisani nabunguse ndibo batola bachilangu wisani nabunguse ndibo batola bachilangu ndibo bakwiba bachilangu ndibo baswada bachilangu nondesakhomza mnandawo zantolo nokuthi kunabotsotsi ngoba kanjani zoshinda ezindala madoda zinabotsotsi futhi zifuna ibhashi kanti uyabona endaweni enze ngizosabela zibhoka ivesi nje madoda A blast from the past zamakedzana tangoti tingokumbusana chabeka tangoti tingofungidza tingoyeuchidzana ka kuti vaipisa sei madhara asi ipapo ka ndo pakakwanisa kakudzvekenyedza naiyo ka Obedaya kamatulana akabva apindawo ipapo right ndakazombunza naObedaya kuti sei nauye Pirates unoipiwa sei Obedaya kamatulana Tesi sengiqalisile mina ukubuyela emculweni kakhulu azange ngibe active ngathi mbijana nje azange ngibe active kakhulu kanti sinqa ngibuya emculweni ngoba ukuwina kwami award last year izima award ngiqalise ukwenza lokho ngisesenza ioperation yakuthiwa sithina sithi operation thengisa iCD lakho sibulala ePirates la ngoba kathesi vele nginje ngahamba ngithesa ama CD abantu bathi khona no mathulana naswafa abanye vele bayala but abanye bathi no abantu baqashisa labo sebafa lokho kuphila njani kade hayi mina lami ngibajeta hayi madoda mina nguseka bani lami ngisengumkhulu kodwa kukhanya abantu abaningi sebekuzwisa ngoba ngihamba bathengisa ama CDs zami yaba explainela njalo ngibatshela ukuthi lesi isikhuthazo sengisifake ebahlabaleni bonke abeZimbabwe mumu nemume ngasimuka tengise CD rakhe bachake ye ukuthi tikunde chi Pirates ngito omunye lo munye kasumu mathesa hambe sithengisela iCD lakhe silwise isitha lesi sePirates lesi ngoba kuba buhlungu kakhulu ukuthi abantu abathatha ingoma zethu bezithengisele thina singatholi lutho so umhlabelelo kathengisa iCD lakhe khona kwangisa ngathaba kakhulu njalo ukuthengisa ama CD mina kuyangithabisa kakhulu ngoba into le ngibonele eGoli ngoba sengile iminyaka emibili ngicedwe ngomunye ubaba owekhezi upromoter lokuthiwa nguJeffrey Samathwala moyo kule ngoma mengikhiphe kathesi othiwa isimbazo bekule ngoma othiwa Omalaija versus Joburg show November 3 so ngangikhuluma ngabo Omalaija laba bangena kusho yami eGoli khona lo baba lo la ku DVD lami ngiyambonga kakhulu undoda lo ngoba nguyiwangiza ngaba ngaqala ukuhamba kuyachaya ishow eGoli alimzwile yena ka lapha esilandisela ukuthi hayi umuntu kumele azithengisele imusic yakhe yedwa kanti kwezinye indawo manje uzafika njani ukachana le uzafika njani anzi umwe nomwe muyimbi ngazisumuka ka uzithengisele ka mbanzi wakho zvinobudere izozvo ko nzvimbo dzakasiyana darweni kumja kusvika kupiko mujafamba netsokera mamatulana muchifamba muchitengesa ipo ndo panonetsa ipo saka ndo panozodawo vamwe kuti vapoteka vachitengesa kwammanzi acho kuti zvinge ka zvichifamba right regai panapa tinzwe mashoko ekuma promoters unoti kudinawo
bengicela njalo ama promoters laba abakhayele ngezomculo kithi ngapha lathi beke besinike lokhwana kuthiwa ngama isicoco ngoba ikhuluma iqiniso lihle kwesisikhathi ngabe kuyikudelela ngoba mina ngokwazi kwami ngapha eMathebele ilegendary osaphila kathesi kuloko waqala 1980 start ilizwe umuntu osaphila ngapha yimi lo Love More Majaiva lokho kumele ngikhulume iqiniso sibile kuhle kodwa ukunazwa kwakhona nje ngani kukalutshwana ngiyakhangela ukuthi since lokho ngaqasha ukuhlabela ngize ngathole award last year award lana kimi kumdumo wethu yimo ukuqala eSindebele which means laba abantu ukwenza kwakuthi benikele award nyababa kakhulu ukuhlonipha kwakhona okuhle njalo bese ngicela ukuthi sokuyisikhathi sokuthi thina abahlabeleli sithathe umsebenzi wethu serious sisebenze kuhle labasakazi labo mama labo baba lezakhamuzi njalo engakukhuluma okunye ukuthi sifunde ukubonga abasakazi labo abasakazi besibonge futhi lalabo ababhala kube amaphephandaba ngathi ngiyababonga futhi ngoba mina ungazi ubhale kubi ngami uyangipromota kakhulu khona ngiphakamisa ngoba abantu abayabaza bengakwazi ukuthi ngiyaphila noma ungathi uMathulana u20 teaspoon umizathawu kathi nabe sithi usefile kathi uyaphila siyababonga kakhulu ababhala intatheli izindawo lana libhale kakhulu kumbe libhala kuhle libhala kubi mina kimi ngithi alala Obedaya Mathulana azizwe na Obedaya Mathulana azaiwa tinokumbirawo zvakare kuti vanopa mibayiro vai iyo Obedaya Mathulana anzi inini ndini chete ndakapuwa panguva yandakataura naye panguva yacho yandakataura naye aizviti ndiye ega ndofunga nhoroondo ndakaita naObedaya Mathulana ndofunga pane about 6 to 7 years not 6 to 7 years kana 10 dzakwana iko zvino kunenge kuma 2015 ikoko pandakaenda kobulawayo ikoko ndaikurukura naye pandaenda ndashanya kwabulawayo ikoko ndo pandakataura naObedaya Mathulana saka ipapo aitaura kuti ndo pandakapuwawo kamubayiro kunama award so nekudaro kuti anzi ivo vanopa mubayiro wacho ngavationewo isisi kuno kumaTebheleland tuitange takasaririra mukada kuzoongorora kuti vanhu vakanyatso kumira nemusambo kuno kumaTebheleland vapenyu vasara ndini naiyeka Love More Majaiva ari mhiri kumakungwayo anzi tisu tasara anzi tioneiwo imimi wacho vanopa mubayiro imbotipaiwa kwete kuda kuzoda kuzurova matundundu kana tichizenge tafa apa mutumbi wapo makuti taida kuzomitira zvakati taida kuzomitira zvakati aiwaka anzi munhu anofanira kutendwawo ka achiri kufema sezvaataura apa kuti anzizo ndoda kutenda Bothwell Nyamondera achiri mupenyu kudai izvi anzi ndiri kumutenda zvichaizwa kuti ndiye umwe akaita kuti tikwaniseka kusumuka mune zvemimhanzi so munhu andangotendwawo ari mupenyu kuti aiwaka muri kuita zvakanaka ndichiri mupenyu kudai izvi ndipei maruva angu ndichiri mupenyu kwete kuda kuzoita pressure kumhanya ndati tasa apa ndisisipo national driver vasisipo iko zvinezvi makuda kumhanya aiwa mafraus ngauye izvozvi right akaxove phambili layo phela imbalika Obedaya kaMathulana uma zakhela yahlupha kakhulu ngoba mawuqala nala ngithe ngiqalise ingoma naliyana nxa kunama amaphepha okuthiwa amabhuku okujala ukuthiwa Parade Magazine yaba unumber 1 ilandelwa nguSimon Chimbeto kodwa into yamasaya ukuthi azange sithole isicoco khonapho kodwa njalo bese ngisithi mina yathengisa mali ngesikhathi wena imali wayenzani hayi mina ngumuntu nje uNkulunkulu wangiphathisa kakhulu umbonga umama wami lo baba wami ikakhulu uMasalo ngoba thina if wasifundisa uNkulunkulu leBhayibheli imali angithe mina ngilayo azange ngizibuchapha ngayo ubaba lo weJet Sounds uthiwa uMr X Mpofu hlale lobhola kathesi uyaphila uMr X Mpofu asithi no Mathulana ngiyathengisa instrument nathi instrument wathi wathi sithi hayi nathi ke mdala ayayifuna instrument sikuze kuzoda kusasa kwangahluphi asambe emthethweni sabhalela phasa amaphepha sasanana kuhle wandithengisela instrument la sasanana kuhle imali le ka divorce le mali enyengangisebenza ngapha emsebenzini wami le yama record hayi ngathenga instrument
into engikuthandela ukuthi ingoma amlalela nxa ikhala mphunga ukuthi hayi ingoma lale yanika something kwanzizo pakabuda divorce iyo iyi number 1 hanzi ndo first single yake Obadiah Mathulana kubura iyoyo kwanzi yakandisumudza chaizvo ndakakwanisa kutengawo instrument nezvimwe tumwe tunhu twangu tunokosha hanzi saka pese pandinoinzwa ichichema iyo divorce hanzi ndinobva ndafunga okutanga kweupenyu hwangu zvichindifambira chose right ndikamubvunza ini ndikati sei iyoyo kuipa zita rekuti divorce number 1 ukuthi divorce mina vele bizwe nganthenga udivorce kutheke mzwana sesengiwinile ngase ngiqoba ama group wonke ngathi senginika ibizwe ngasefaka u1 phambili yahla udivorce number 1 lapha ngazikhuthaza ngoba ngesikhathi lesana anti ilizwe lalisanda ukuthathwa so uhulumende wayezama ukuthi wonke umuntu abe nelungelo kodwa kwasosibali iphutha kakhulu ngoba kwakuthi omama labo 50-50 labo baba 50-50 lakathesi yambonga uhulumende umama la usamela ahlale phansi kumele konke silingane la yethengisa lapha amazambane lami ngithengisa ngale sizuza imali kodwa iphutha lapha lakathesi hayi lokho nde questions ibili umaintenance lapha akubhalanswa kuhle lakathesi azange bebalance kuhle kakhulu into yakho vele ngabasadingi ukuthi kumiswe njani into yakho isuka ibe bazi kakhulu into ngaba sisiba lo mahluko phakathi ngoba kusisikhathi umama nguyabe phambanisile kanti mina ke lapha sithi zama ukuthi engqane bazathi hayi labo mama la kumele besimaintain umama la kusisikhathi uyakwanisa ukuthi wena akushaphaze kodwa akasakumaintain wena uhlala ukhala ngendawo imaintain uyabhadala imaintenance yini hayi mina maintenance hayi vele lokho ngathathayo ngithethe umama ngomdaba ngabe Zambia kuthiwa uMonica Bwala uNamthulisi nguye umnteni labantwana la so divorce number 1 imali yankona eyakwanisa ukuthenga instrument so ukusuka khonapho kwazi kwathini hayi kusukela khona apha zange ngikhangele emuva wena wawusebenza emsebenzini nje phela so emsebenzini vakuyemukela njani ukuthi umuntu lo sisenza la ilapha nguyekhiphi ingoma edume kangaka emsebenzini ngathi semfuna ukuthi umsebenzi lapha lo divorce ihlupha kakhulu ngibonga omunye umanager wakho nathano qala ukwanise 10 years uthi wakwasa 10 years ubusuthi umsebenzi lokwazi ukuthi njani ube lelo kwakuthiwa i-gratuity ukuthi nxa usukhulile sunjani suziholela ipension yakho vele nje sengiseduze ukuthi ngihola ipension ngoba la umuntu wathi khona kimi ungaphonga utshela umsebenzi endleleni qala uqedisa khonapho ngase ngisenza khona ukhala kodwa emsebenzini kwanceda ukuhlabela khona ngoba hayi ama promotions ayisebuya awubuya waya nje la nxa abantu babe sebesola abanye kodwa umuntu ungeke umthathele inhlanhla yakhe inhlanhla nxa iphiwe anela kaphiwa lakhe ndakamubvunza nini Obadiah Mathulana ndikati koyose kambo kako kwakati divorce number 1 wadingoti divorce chete zvikanzi ndakati divorce number 1 kambo akainizitana ndakapere kuti divorce ndakazoisa number 1 kumberi because ndo kambo pandakaita auditions baba ndakaita number 1 pakakazoridzwa zvakare kabva kaita futi number 1 saka ndakabva ndafanira ini chandakaita kuti ndikati divorce number 1 nayo kuti audition ndo kakaita number 1 saka ndabva ndakati divorce number 1 kazobuda kakanetsa zvakare futi ndakapa number 1 zvikanzi aiwa inini izvozvo zvakandifadza chose ndikati apa azotaura zvakare achema kuti nyaya dzemaintenance yechichichi saka dzainetsa panguva yacho saka maintenance tofanira kumaintainawo mutemo wekuti madzimai vanomaintaina varume wanga usati waapo mazuva ano wanga usati waapo panguva iyoyo zvichokati chichemo chake chaObadiah Mathulana chakanzwika ipapo nehurumende kuti madzimai vamaintainewo varume saka aiwa ndofunga iko zvinhu ari kufara ane mudhlozera civili ari kufara chaizvo kuti aiwa kati tiri kumaintainwa naye nemadzimai ndikati wewe sei kufarira maintenance asi uri kubhadhara remaintenance zvikanzi aiwa inini handina kubhadhara handibhadhara maintenance ini mudzimai wangu ndiye 1 yeyo anobva kuZambia kwane hama dzake dzinobva kuZambia ko Monica Bwala ani muzowana Kalusha Bala mshakavu Kalusha Bala ebva kuZambia ndo hama dzacho idzodzo
saka Obadiah Matulana mukwasha wekuzambia hanzi mukoma womali munonyatsobika mutakunanzwa wechirongo munosanganisa dzaipisa ngoma dzevarume avo takutoziva pari zvino rambai makadaro ndonzi faraika ujiri mubata wananyasha sekuru wakisha ndiri paWestgate hanzi munonyatsokusanganisa donzvoka rinenge riri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inyatsokuziva ndosaka ka ichinzi the whole nation on one station handitika saka hatifaniri kutombosiyenda saka tiine chimuti kaisusu ndosaka chimuti chiri kwatiri sisu tinoita zvese hanzi mukoma mari paumari pakabuda yaObadiah Matulana ndaitoenda kufira bhusi kunobisa pfuma Dr. Raman Musiki vari pachiredza apo. Dr. Raman kurisei nhasi kuchiredza ikoko chimbo changu taiwaka mukunyatsokuti zvakanaka aiwa ndopa kutenda zvikuru ngoma Raman vari pachiredzi ipapo right akaisikowe pambili mbali yake Obadiah Matulana ngambuza mina ngati wena sole ama-singles amangaki akabuya ama-7 singles amaningi ngoba athesi ingoma nasi kuma-CD isikuma-CD ile ngoma lama-7 single ayi-14 ile ngoma eziyi-14 kusuka lapho ngazoqasa i-album othiwa umama ngabuya ugawula umama ngeyanini 1995 ngabuya ugawula 1996 ngabuya empilweni 1999 ngabuya umafikizo 1997 1998 empilweni ngikhuluma ngama-ovet laphana sebethola imali zabo ngabuya 99 things fall apart ngangihlabelela umama lethi uSomandla sesala umuntu uyagula iminyaka ka-April ngo-1 April 1999 lapho wayekuthini kumama ngangikhuluma ukuthi umama uSomandla kamsilise umuntu lo ngoba uyagula wayegula umama wakho yikho lapho atshona khona nganalo mnyaka 1999 then 2000 ngasengikhipha uvalo umlomo okuthiwa enough is enough ngazobuya 2005 ngakhipha House of Hunger ngathi nje amalbum up to 18 ase-18 kodwa engithanda ukuthi ngicebisa abalandeli bami umculo wami wonke lo sengiwufakile kuma-CD mina ingoma zami sengizenzela sengizithengisela uze ngikwenze lokho zama ukuthi ngikhawunteni i-pirates njalo kunye futhi abantu abakhula ingoma zami lezana zazi ngama-record babengazitholi so kathesi sengizenzela sezitholakala ngoba thesi ukuchaya ama-CD lani lami zama ukuthi ngihambe lesikhathi right ndangozama mbombata pana Obadiah Matulana regai ndikunzwe panapa achitaura okay ngiyakuzwela phana msakazi mina umdala Obadiah Matulana ya 1988 baphuma isingle yami okuthiwa uMdibo Standard ahlali ngayigama ngeJet Sounds lanamhlanje iJet Sounds ingeyami wawisikhathi amarekhodi lama-rekhodi so i-Grammar Records ngaleso sikhathi yasikholektha ama-7 singles amonke kwaba le-singles collection album yami yokuqala that was 1988 to 90s ya amarekhodi okugcina lawo asithe singles then ngo-1992 ngaze release enye album okuthiwa Ngiphilela kwa-My Living from 1993 yeah 1993 bengicela njalo ama-promoters laba 1994 ngakhipha i-Maxine yes okuthiwa Elizabeth and Sorry Mnganami then from the 1995 ngikhipha album yami futhi ngama-LP lawo kuthiwa khona umama 1996 akhipha ugawula 1997 ngafika izolo 1998 empilweni 1999 things fall apart 2000 ubabale ngoba uthiwa uvala umlomo uvala umlomo veli album gama lakhona then 2001 1997 kujula 27 wakhipha izolo lokuhamazisa 1998 wakhipha 1998 wakhipha empilweni then 2001 ngazokhipha
leyani album Ngiyaxolisa lapha ukhanya ngani i-voice lakhe uBedaya Mathulana lizwakala phansi kakhulu ya paper right. So kulenye ngoma engiyithanda kakhulu ingoma ethena sengikhulile apa ngachizoda kutsanangura kaye kuti ali ma-album mangani afamba murume ma-album ake akutosvika kuma 33 yegore re-2025 ndo yechi 33 afamba so pane kamukambo kandofarira kanonzi sengikhulile ndaimubvunza kuti apa kuti chii chanyanya kubata ipapa pane kambo ikaka. Ingoma lana ikhanindo ya usungikhumbuse something. Abantu abaningi ukuthi nje kwesisikhathi umele utshela abantu iqiniso. Uyabona sisempini sasidlala umculo okuthiwa ikhanindo. Umculo lo uvela kuthiwa kuse East Africa. Umculo lo wawulibazisa futhi kuthiwa kufaka imorali. Uyabona. So ingoma la ngadlala ngayichanga esikhanindo lapha ngikhuluma ukuthi khona mina ngikwami sengikhulila ngisho kodwa engiwezile emhlabeni anguboni ngembambeko ezikhona laphana ngoba kwesisikhathi uyathola ukuthi khona kule nto yabifanele ukuthi le into iqondane lo Mathulana le into iqondane kumbe ngithi iqondane le Black Mfolosi le into iqondane lo Comrade Chinks kodwa uzathola ukuthi into yona ayisaqondi yena yabona. Kathi futhi thina ngale empini abanye into lekuthiwa empowerment kumboza imasethi konke lokho singathi izimasethi kodwa hayi into esazitshelwa kudala vele ngangalweli ukuthi mina kuthi uMathulana kumele achaye kugalayo ngale sasifundisa ukuthi self reliant empowerment ukuthi wena ngokwakho zisebenze amacebo wonke nalawo thina kumele siwafundise lawa abasakhulayo labalapha ekhaya ukuthi khona umuntu kazisebenze uzisebenze ukwanisa ukuba le plaza ukwanisa ukuthengisa ukwanisa ukuhlabe i-empowerment yale. Don't wait ukuthi uzamele ukuthi ukhulumente uza ku-empower hayi ungamele ukuthi uza empower igala hayi ziyezele kodwa esikutshoyo ukuthi njani into zakhona kodwa zinjani azinikwe labo abantu abaqondileyo abayibo kumele bethole leyo nto. Arikeza kutsanangura pakambo kanoti sengikhulile kaya kana kuti nindakura ndachembera kuti andina kana chandakabata muruoko anzi so munhu unofana kuzvimirira uzvishandire kuzvi-empower iwewe pachako wega rega kuda kudangomirira sese kune hurumende yakawandirwawo naiyowo saka iwewe zvimirire pauri papo ka right lakura tolitiwa lokuchaya lokuqunza kwemanyamazo. Mina ngikutshela ukuthi empilweni yami ilizwe engakanyathelekilo eMalawi and yafisa ukuba kilo ngabe kuma SADC countries amanye amazwe ahambe ngizivakatshela anzi nyika zanisati ndambopinda kunyanya ma SADC countries ana yanisati ndapinda anzi Malawi anzi ndikutoshuwa kuti dai ndamboenda kunotsikawo ka iroka ivhu reku Malawi ka aiwa ndo chimbo chake chari kushuvira ichocho right. uShoko ngaqonda uhamba emzini wakhe uChristopher Shoko ewanke elukhosi xa uhamba usiyaba ngiwanke lo mfulo othiwa lukhosi ngemva komfulo uthiwa lukhosi umuzi wakhe nje usecele nje phansi kweqaqa so hayi wafika sibe nganathi tiye uchago wasenga lapha inkomo lapha guga sazochaya sonke ishow enyama endlovu ekhipha ingoma lethi omunye umuntu uyazonda uma esizwe umntaka makhelwane sebuye kahle vele khuli. uShoko wathi bafanele bakathi madoda kathi sisimonile lapha libona lapha silabo Mathulana lapha nje ikhuma lenye indoda isaphila lakathesa wathi hayi wena umuntu lokho akagezi la lokho selisatshona lokho akagezi uzanyangisa lapha lokho kwenza khona lekine lokuzene wanke khona umdala wayithanda ukuxoxa kwazothi segula futhi ngambona okhanya sibele ngaphathekanga kuhle ngapi khona elokuzene wanke elikhosi khona ngani. uShoko into engamthandelana ukuthi wayezama ukuphamisa ulimi lwangale into engamthandela lakathesi
igojane band nasala imile ngibonga usizwa ngendaba ncube legojane ukuthi bephakamise umculo lwana ngiyacela kakhulu ukuthi njani beka igojane ngawe njalo labapenda amane ngahlabela ulimi la ngoba eZimbabwe ile ndimi about 16 ngapha manje so mina nginje lami out of 16 languages ngiyakhiya konke so ngasikhakele sikhangela kumuntu njengoshogo waduma khona ngale ewange kodwa azange athi hayi mina kungcono ngihle ngisuke ewange kumbe ngibuye ngizohlala eKobulawayo khonokho uyakuyemkela njani wena ya ukuthi abantu abakwazi ukuthi ibhinga ingakanani iwanke ingakanani ngamadorobho lana ngoba iwanke nangwayo ilento yonke so ushoko nxa isike emzini wakhe seyiwanke phazu kuhambela inyawo usedorobheni futhi so waba lanceda utabe ngapha koBulawayo kufana thina ukuze sibe ngapha koBulawayo ukuthi ngoba kithi le kusemaguswini akulanda uthiwa iseduze so kulomahluko mbijana kulomahluko sibili Wakataura hapa Obadiah Matulana ndakamubvunza ini ndikati wakambosangana nashoko zvikanzi ashoko Christopher wataura hapa ndakasangana na Solomon Skuza zvikanzi na Christopher choko ndakasangana naye ndikatomboenda ndikanonowa show ndakasvika pamusha pake ndikamwa tii nemukaka anzangani mombe dzake chaizvo kana ndikanwa tii nemukaka tii wobvu chaichainzi takanakiro chatikaenda tikanonowa show anzi achirova manzi wake anzi kandaifarira kai kanonzi ukungazi aiwa anzi zvakarongeka ipapo right linjani buddhas ngajabula ukuzwa imbali kaObadiah Matulana nguStivo eRange kotuja tunqa uKobulawayo Stivo mboyeka kubhuti wami ukuthi lawe usesihlahleni mama langaliphuma mama langalishona mama langaliphuma mama langalishona
Obedanzi ndikubatsira abafana. Lami nginje ngitrain abafana abaningi kakhulu. Umfana kaNduku Silwana uzeze record yimi. Uthanda abantu Dlamini eze record yimi. uJez Marabini eze record yimi. uJez Mbolana kwatshela labantu khonokho. Mbana lelinye cover kule uqala ibhalile sibili ngoba uJez ngicabanga ngesakolilanga ivela wayevela overseas wathola nje show equiz. I still remember ngiyathanda igama lika Jez wathi no put us ngifuna ukuhlabela futhi ukuchaya kwinto yokuyena ivele chaya imbu. Wawuya party night. Start up, all on up.
Vibes good tale coming through right there. It's Party Me Say. Everybody press what a party night. Yo, that's money, yes, get the eyes. Everybody press what a party. Why I say? Put a fat girl in your exercise. Everybody press what a party. Easy daddy ting man. You know do Radio Power. Keep it locked and clocked. Heavy power. 7 minutes before I'm out in the party. But in the meantime, between time, which kind of dude do you want? Upon the situation, in our see, in our talk. But me not see, me talk. Everybody press what a party night. Yo, that's money, yes, get the eyes. Everybody press what a party night. Put a fat girl in your exercise. Everybody press what a party night. I agree with give me dreamy eyes. Everybody press what a party night. ngarekhodi irege yami leyo kuthiwa ngu-testing ground yiko ngayinika ibizo kuthiwa ngu-testing ground ngangifuna ukutesta khanya sibe abantu bayamukela so ngasemva ukuthi ngcono ngicontinue ngoba ngathi bese ngifuna ukuthi ngikhiphe enye last year uproducer wami uNkosana Mtuzo waseDana nomana so irege yakhona vele ikhona ngikhaya ukuthi nje lomnyaka kumele ngikhiphe so irege ngomunye umculo enguthandayo kodwa njalo futhi lanxa ngisho asikuthi ngichaya ezami ingoma ngedwayo ngoba kusisikhathi bakhona abantu abathanda umculo njengokuthi ama blues ijazz konke lokho siyachaya kodwa mina vele ku record la ngicila ngomsebe wethu nale chibilika yethu nale sithi chova chova le reggae so ayi reggae vele ngizabe ngichaya umsebe wami ngapha le reggae ngapha kungihlanganisa wasirasekwe ka chenge baba B anza aiwa ndakachibata chimuti ndiripo ipapo aiwa tinozvikudza chose ka right ndakamubvunza inini ndikati sei imi musingazoridzawo mashows kuHarare ngapha kithi ama-shows alokwemukelwa kodwa nothi kakhulu emadorobheni hayi kungani nje kakumanga kakuhle kangako kodwa hayi khulu kwabasenzela khona ngiyakubongela ngoba umuntu nxa ekuphile khona okuncane bonga ungasoli ukubonga kungcono kulokuthi usole abasenzela khona kuhle kodwa akufanana la ngale esigodlweni ngoba esigodlweni umculo umsebenzi basebenza sibile kuzwayo kufana lemakhaya nxa sisebenza emakhaya sabe sikwathi siyenza umculo but besifisa ukuthi nje ngabe kuyafana nje kwathi Harare ngoba abahla bacula abaningazicula sebebalekela so usho ukuthi laba edorobheni lapha abantu bathandi kakhulu ukungena ama-shows ngasifanisela emakhaya ngale ya emakhaya abantu bangena kakhulu lapha akabangeni kakhulu kodwa vele lapha umculo ngapha kithi emadorobheni uphansi uphakeme kakhulu kuma growth point ya kuma growth point awuphakeme sibili but lapha kubulawayo hayi akungithabisi kangako siyabona boJaya Preza Nicholas Zakaria bebuya bechaya lapha koBulawayo Kathleen azange sithole even le poster ehalala ukuthi hayi ubetama thulana Digit Sounds uyabuya la ya lami into nje ehlala enhluphane ukuthi kathi ngizoshaya nini eHarare ngoba siyakwazi imali kayikho kodwa ebengikukhuthaza mina ngikhuthaza bona ama promoters lapha bengicela ukuthi ngikhuluma la ngesishona uthi chemo changu ma promoters ngabaziwe ukuthi kunokumathebeleni kuneba embi futhi asithi ofarira Khanindo tofarira music ku South Africa tofarira music ku DRC ikwasa iseya iba ma promoters ndio vano boneta zvinizvisezvi ngavafunge futhi ngavati basire isusu musicians kunomathebeleni timboritsa kuHarare chikumbiro changu yiko ngicela kakhulu ukuthi lathi sike sizohlabela eHarare ma promoters ngoba iba abantu abakwanisayo thina siyahlabela ukuthi imali kasilayo so Jafres uyabuya lapha ama promoters kodwa uzochara abantu abanjani abakhulumayo ande bayamthanda futhi mina eHarare ukuthi bayamthanda ngiyakwazi ngoba ngereggae yami lo divorce hayi uzobethi hayi ndota divorce so ukuthi ukupromoter kathi manje kusuka kwehlula ngapha akulanto ehlulayo hanzi mapromoters imbukanda yo mambure ikoko right muri yakamira sei mina ngila abantwana abayi5
owenkazana usebenza eGoli umthulisi njalo amakatari abaqambe ababizo babo Lothobekani Mathulana Thulisi Mathulana sikhangele Mathulana uqedela stay isikolo lo Mthabisi Mathulana uSithabisi uthiwa uMthabisi Nation Mathulana lesi zobuya ilast ibhoni uthiwa uNokuthula Elina Mathulana uElina ngamnika ibizo lika mama wami uNokuthula ngamnika ibizo lika mna wami futhi ilast ibhoni yami amankazana le 3 abafana 2 so labazukulu futhi so abangene emculweni umbhalo bani umthulisi umthabisi laba ezithiwa idesoli yabo lapha lo munye umntaka mngani wami lawo hayi angingele ngiyabo angazi ukuthi uzahamba njani khona ngani so uyakubamba uyakuyemukela njani lo kwedesoli hayi okwabo talk vibes security IT so bangabuya kuwe sithi hayi baba lawe akusitshela lapho singawuhambisa njani uyabakhuthaza yini and they very busy abakhuthaza ngoba vele bona bafuna idesoli so angeke mpikisane labo ithi no iregera idesoli ngaba rithi idesoli yawo yacho ndio bakazisarudzira so unakamthu ibizo lakhe mbani kuthiwa uMonica Bwala kulokalusha Bwala lano ebhora so uthi ukuba bakalusha ukuthi ngubaba omdala wakhe lami ngamchansa ukuthi wayevakatshela ekhaya kibo kwamama wakhe ngoba umama wakhe uvela khona lekithi yikho lami ukumbona kwami lapha so sase sengabantwana sibe so ntese ngibuya lapha ngesikhathi semvele empini ngabe ngamdinga futhi ngaze ngamthola ngoba vele ngumuntu engangimthanda vele ngumuntu engimthandayo engamthandayo empilweni mazange ngithanda omunye umfazi aphandle kwakhe wena ngesikhathi waye empini la waye kumelele wena hayi ngamdinga ngamthola nami sethethe wabe afika abalanda abathathela khona azange liphambanisane khonapho siphambanisana nje athi la ukuthi la wayendanda pero umuntu xa uthanda kala uthembule emota ambule ebhasi akuthanda unjalo phela ngumachayinyoka indawo sangohlabela ingoma nendaweni le ikhona ingoma ethi nxa ukhale uSenglish college abathi Monica usangithanda yini na ngamdinga ngengoma ngaze ngamthola ngengoma wena ibizo lakhe uMonica so wake wambhalela ingoma yakhe ikhona vele uSenglish college ethi Monica usangithanda yini na Monica usangithanda yini na uzangihleka usikhuza aye awuzweke uzangihleka udembo vele siyagurama nangu vele siyagurama ngazathi uzangihleka ujambo Bimbiso wacho wandiri Zimbabwe ikhona uSenglish collection ngoma ukuthi ku-English collection ngibona unumber 7 ngandlabela ngayi sibili la wazowayizwa la sadinga ngazabonana wow ya why wena ingoma zakho uthanda ukufaka ama titles esikhiwa ndakambuza ukuthi sekujila ngwesa ma English titles okay ukuthi ngithanda literature kakhulu kuthiwa literature ngazi ngesinti angasindebela ngathi ngathi kwini plus futhi ihistory ngafunda ihistory kakhulu yabona indlela ngafunda ngayo ihistory ngafunda iMarxist Leninist ideology ngazofunda futhi Mao Zedong yabona ngazofunda futhi iBritish ile Germany lani lekuzeni yabo Otto von Bismarck yabona so ngase mbala kakhulu literature kakhulu kodwa ku House of Anga laphana kunomhlaba ukuthi nje abantu basuka ingoma yamlana yayithi ngathola isikhathi ngake ndandaba information kulabantu abasuka ba clarify wrong and by that time ngaleso sikhathi mbona ihulumende ayengakwazi ukuthi I'm also a liberator. I can't sing something against my country. Ungazi uhambe east west south north home is best. I'm a Zimbabwe. Ingoma lana House of Anga ibhula lapha la uNtambuso Marijera. Antu yambona uItalian. So laphana ukuthi kwasikwazi ukuqonda nani le situation yeZimbabwe. But when ibhula was saying ilizwe liwile abantu they want their land. I don't know who assessed that song azange azwe isindebele ngoba nxa sithi abantu bafuna umhlaba tawa saying banoda ivu rawo ngabaphiwe ivu
plus dora papa ranga radona, that is chokwadi. Then I wasn't a Zimbabwean. But just because I'm a Zimbabwean, a liberator, revolutionarist, I deserve to talk about that. But that song, I want to appeal, information, rectified, because Ingomadana is for Zimbabweans. It need to be rectified because I'm going to Angjawan. So Momo Chigile, was some land to govern. What was the drought? What were the sanctions? Land. So Tina as an artist, as a revolutionarist, it's my duty. Mobasilas Kutazo, sing about your country. Slavela Zimbabwe, Imban is about Zimbabwe. I'm going to do yes, London because I'm not from London. I'm Zimbabwean. So many traveling into Zagit. But I think somewhere, no one to always jealous about me and against me. Then when I met the other guys, they were shocked. But I'm just trying with that song must be replayed. And even me chance them kind of no. Gawazi with Munu I suffered for this country. And on. Sarandova Guimbirachi, my country. So that's where you go about the problem because that song was of Angaya. Nankumako, there was where they would do Osigam Tanda. By that time, Osigam Tanda, Baby Jesus really, Baby's Bambid. Then I was come foot down with Mrs. Zimbabwe and Jawan. So that is the mistake when Pana would go in Gomama Yasua Yaploka I want because that song was of Fanga and Gua. It's not played great. Ya zvinoitika vanhu munenge manzwa musina kunyatso kuteerera pamwe pacho ka song yako inenge yangobuda kausina kumbopa explanation kune vanhu saka unotaka wapa ka explanation manzi yako yopfuura nemachannels kuti vanhu vanyatso kunzwisisa kuti zviri kufamba sei because manzi ka unokwanisa ka kuendesa vanhu musango saka unofanira kutosimba kunyatso kutsanangura kuti aiwa ini ndiri kuedza kuti zvakati saka imi mukangoburisa mumanzi enyu muri kubhlawa ikoko amuuye kumaredhiyo kwacho kuti muchizoita mainterviews kuti ndaburisa song yakati vanhu vokubvunza kuti apa udakedza kuti apa udakedza kuti di like apa pandakabvunza kuti sei nekambo kanonzi Mtanhami waidawedza kuti kudii rapana kuti sorry ndomtana umthulisa mathulana nguye usengudrama kulezi nsuku kubhendi ngodrama wethu swachona so laphana anti umuntu nxa uqala la ukuba ngubaba ngazenzela mhlophe lami Steve Mtanhami ngiyakuthanda and that song ingoma ofuza ukuthi ngabe anti kathesi 21st movement ngabe uyechaya kathesi la upresident azabona ukuthi siwuthi nxa uthiwa happy birthday sikhuluma nge birthday yomunye umuntu so la mangikhuluma nge birthday yomntanami ngithanda ukuthi Mthulisa Mtanhami ngiyakuthanda ngoba la mangakwathi uzaba ngubaba antona anzi ndine mwana wangu inini kama anga changozvarwewo ka anzi Mthulisi ndiyakuridza madrums kubhendi ndandoti ka happy birthday kwaari anzi zvangofanana chero nemusi weindependence chaiwo akanofanira kurohwa kambe kakakupemberera nyika yedu yeZimbabwe zvakangofananawo neniwo happy birthday nhasi 6 minutes apasi 12 happy birthday ndashaya kana nondiimbirawo kukombofu ndadza kana kundiimbirawo shuwa happy birthday rega ndingozviimbira ndega nawo pedhaya wangu Matulana ndizviimbirewo nditika 1972 ndo pandakabarwawo inini 25 July 1972 ndichite buda mudumbu mama wanga wanditakura 9 manzi watambura nini bera ningobuda ini mani kutenda Mwari kana kuchengeta kusvika nhasi uri kusvika nhasi amene unoita metsi munoita itai metsi ndakurema makore mangani 1972 kusvika 2025 adzisi 53 herezo ndabvarura makarenda musadherere
Madara manje kazi. Tama kule manyama mabifi. Atafamba tatila. Panonaka papera. Mukoma wangu Regisi Mfururi nezuro jajangaitira birthday rake. Ama Mfururi tikuda chikeke chedu. Inina mukoma Regire Jalo chikeke zikeke. Siku hapa na sekuru wangu Shumba pazese